nekyo kye babaire nakyo asula kyali nakyo taba muti nsaba buli muntu muna Uganda anambe Solomon ali kwende sentede obukaira ana ngana musanvu olwalero obukali kuwayo mbasaba olutalo lukaliwo mwide mwongere okungemerako tusasula omusaadha kuba nali ndowooza nti omusaadha bwe yalya ebina oba oli awo omululu gwamuwaamu aye bwalira ebina aide yakunya n'omulimi atebuika yamutoolaku 10 kitalo ino twetegereze nga abakulembeze betulonda bataidanga na 10 kuba ida no 10 yakuwa 10 yaje yagwere mu kitaafu yagolona kawombi kala n'obukaire lusanvu buyoni gwe twalonda enono da Bukoli Central oba enono da abana Bukoli obwo bwakyabazinga bwabusobo omwibi titumuyikiriza ndakukuba omulanga kubana Bukoli Central nti ono tasana na kwogera mu bataka abana Bukoli lwaki ifwe Bukoli abatukuza abasayi baifu bako bangati obwibi bubi olwalero ni kulumbe bandi bagayinga bafu yayo abayibi basoloda waibwe Katonda twene no yatugabirira abalimi abasonde 10 mbe yanziza tudakwogera ebisingawo bwana abanga akandeseyo kuliya bantu bange abana Bukoli Central mbaire ndi munda nga tisobola kwogera ku nsonga dino mtwala okukubiriza buli muna Bukoli olwalero abo nange empisa da commissioner da CUC kuba da CUK obwacha bazinga mpegano butubite Kampala batuseka buseke bako bati ogono ogwibi oyo nakuba ati abasoga bangu buli muntu akali kutaka ku mukono tuwo mukono kuba enono da busoga fitwadagana abana Bukoli otuzalibwe Bukoli tuidi abakoli bwe bebisa tuidi omukoli bwalina okwogera bwoja noge mulobwa kyabazinga n'obutwala kuliya nokobo oti fe tulini fitina nze ndowooza ngo oboti oboire isefwe kyabazinga nebaza abantu abalwayi n'olutalo luno wairuka aliwo era nakoba nti isefwe kyabazinga gabula nadyopo wokuna igali ante kisegese kitaliwa ensolo waigumbulizi baba funvuwa ebyanda n'ebyanda nsigaire nga ninze Rogers omulimi wayi